Low ka Charlie bom ningkan krep hopen krenar kep arta phan COVID ang prim kipum kapangcheng. Dwarbagari constituency pen Socheng Thenta constituency a Hoilong Pupu Arvat ka Chileng Kisung. Krem Kruarong adungalong lang misen alang sundo. Kardom bini Karbi prime town beer talong penili thare sarnong klahan se non beer tang ton pen arjik tham. COVID-19 akiso wur pen ke jogwanji phanpura luka Charlie arta ningkan krip hopen krinar kep arta anaphan difu go boys school ka Charlie ahema chatai long pen COVID-19 ang prim kipum pangcheng pontang lo. Karbi englong arlo long luka Charlie bom arta ningkan krip hopen krinar kep arta an kado gawe bang suri thongkep ausumar tumdum. COVID-19 পেন্ডেমিকৰ পৰা ৰেহাই পাব কাৰণে সকলো ষ্টুডেণ্টে ভেকচিনেশ্যনটো ল'ব লাগিব। ইয়াত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ আহিছে তেওঁলোকে ইয়াতো ল'ব। তাৰ বাহিৰেও কণ্টিনিউৱাছলি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল মেডিকেল ষ্টাফ লগতে কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডিচি ষ্টাফ একেলগে জইনলি কৰি যিমানখিনি স্কুলে গৈ আমি সেই 7 days within 1 week আমি গোটেইখিনি ভেকচিনেশ্যন শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে সকলো ষ্টুডেণ্টছ ইনক্লুডিং টিচাৰ্ছ আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ on behalf of the Karbi Autonomous Council and on behalf of the Deputy Commissioner Office, I would like to request all teachers including headmaster, headmistress, my dear student, we need your support and we need your cooperation. আমি সাকসেস কৰিব লাগে আপোনালোকক সহায়তা কৰিব লাগিব। গতিকে এই 7 days গোটেইখিনি ভেকচিনেশ্যনৰ কমপ্লিট কৰিম বুলি মই আশা ৰাখি আপোনালৈ Labang suri thongkep au sumarato phanta COVID-19 akiso wur pen ke jogwan kilong jia phansi pini ar koi ni phai ke thom ar ni pen COVID-19 ang prim kipum bangcheng ponu pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang pen pherang ke tuma phan than pachni. December 2021 ত তেখেতে এনাউন্স কৰিছে যে এজ গ্ৰুপ 15 to 18 years 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ যিটো বয়স তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন ফ্ৰী দিয়া হ'ব। ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন হ'ব আৰু আৰম্ভ হ'ব 3 জানুৱাৰী 2022 আজিৰ পৰা 1 week ভিতৰতে হেক কমপ্লিট কৰিব লাগে। গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি এম ই স্কুল হাই স্কুল আছে কলেজ আছে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মেডিকেল টিম আৰু লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেই জইনলি আমি একেলগে কাম কৰিম প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ যাতে ভেকচিন লয় যাতে COVID-19 পৰা যাতে ৰেহাই পায় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিচি ষ্টাফ গোটেইখিনি আলোচনা কৰি সেইটো আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। স্কুলৰ বাহিৰেও এনে বেলেগ জেগাত যদি স্কুলৰ বাহিৰেও 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰো আমি ভেকচিনেশ্যন দিয়া। Dwarbagari constituency lapen Socheng Thenta constituency a hoy ingtiarong lapen krem kroa hoylong dolong kawe jok barla porahut raratum ka cheleng kisung ke phua puthak kat news of herang ke rangsina bepen birtanang pale Socheng Thenta IMC mate EM ka cherong pipi lapen Dwarbagari IMC Richard Tok biang bong chingki chethan pen ingtiarong lapen krem kroa rong ang bong isi mesena dolong nang selam piasonte mesenji pusi pherang ke angnu nang chuning ridun Lasi toar ke mimi lapen dolong kawe jok usu kacupathe asar pimaratum tak kisung alam nang cethan dun ringti. Ini angor pencelam Islam dapat sekolah Ade la bangso an kahino petani nalai tumarong la election apa hote la election pun ada hang pandang ba ola sot ke bai ande la to hang pilo na ki kakang ke hang ke la pun haida to ki la hen tani
kan pakai truk ni kan pakai kita ni lah si labang so adun long ni kan belong nang pigi panang la non pigi bom kal benglong autonomous council lang doktor CM pilihan nang hangat local MC ati hai retas ko bi la kan ko kucing henta na thu kati baido alang itu panang ni tapi lokal ni kan so bakeri tum ke lada ke dwara an bang ke kon ni rong gel kisu wong kadelo satu pagi ni tumla ni tumla baguri asai tum ke to lakan kucing henta sa dwara la bodal ke dwara ke kisung som se man la lang thelang pleng hote ni tum kitam ke bang sami kantora ola oso cepat he holo bote nang le tum la inglong se dokok lo hospital kita ni phande ko ala nang tum kisung che chak nang la so pathang nang ning thang tha abelo kisung ke la to walo biji de chipidun sistame he abelo la dun nang pura so to walo gari ta abelo thang na abelo nang le mang polo nang na thang tha supita terang pi kalang ma to chorek lo ke Nili chini elang mane dam ler beden mati. kalang ma nale tum ko ala ke dang bang kisung ke Kisu he sung lo kai kita ekeng pen inglong kar lu ke dam ke bang sita me gari ta arlun e towar ta la pudeng hak ta ke jo mane arlu gari na arlun esi kai ta osumar pen ki bi ki chipen arleng arlo North East angkang pielong pangbar damnote Karbi long along ta langsun ke ong nai ahabardo lason si Dwarbaguri MSC consistency arlo krem krua rong adung amat kelang mesen langsun along nilituma pirang ke rangsina bepen kahomrida labangso alangsun kang tuilake fit Pharohini bagduji lasi labangso alangsun kapaching thur mate kapachi thangji aphan Karbeng long tormas konsila long tourism asai kamatum humri dampen kaching thura sai amu doan prapjin pen claim dam asonte kijui kelangatum doji lapen laso long mesena dihin mate revenue longji lasi haladak ke do ahavaratum Karbeng long tormas konsila tumaphan kachuningri padupon Kasi kan yung sila kilang harap ang amin yun kung kapon nila to kan mo pa dyan sila noon hindi ko kaya labang so lang sun kila kaya krem ko rong nangkan sana lang sun ko sila kung karong so tilang kiripon na sila bang so lang sun ke ele to kuthuri ban kahit ka kilometer phone dal ni to oi sitame ele to na ko baguri pen ke jargon sing bitung bang lo bate kehlo oe kalilo tabela so lang sun long sitame ko thor ko patin ko je pani dihin ke bate darong aso to ala tu cipara si non ni pan kami yo satu tu pan ni ke mana hang lo la sila bang so non ni non adin non apali lo la sila bang so alang sun ke karbe long pen ke bata isi non nan ke pati thana ko ko se alang le tum non sirmai ko la sila bang so alang sun sambe kang tu ke ile tum me taxi idi la penoni liki do ke la ke taxi lo arun ke ni ta bune de lo no mage tubar ni jo ko esi sambe ni de da arun ben sila ke tu sidang ni sambe tin ra ben tubar e ni dam ke ni ke kan so lang sun lo so ka ta no ke ni ra ni ga ki kan bo ke ni to ma da polisi ni ni ke isang mo ko ma khala kalang ma adala bang so lang sun lo non ile tum ga na lo si do lo po phisi ta me kopi bo se la bang so lang sun lo inting thur lo na thani tha na so lang sun mang ke thengki theng thang ko ki ra la sam se do ko se la bang ke na an kar da ki la sam se problem kita me la so lang sun ke inting na lo la non kari bom autonomous council along sar siam pilihan rohan sar kami radin ka labang so ice cream bang ito dito na kung par ni dilo na kung ni so ada gwar bang diri misi sa vikas ko di sa jahar kami labang so project bang ni kan dito na kung Longri krehini sarhabe amai lapen ser hong thoma me atum chelang si Karbi anglong japet jahoy long ekisomasai dengponpo lasi solang do Karbi anglong arat doan kachirap kachitu dunje phan kachuningri non ke wangji ni phaitro ani arkoya cheklu Karbi anglong district pen kolakhat district ahoy along hako pen rengbong hom vaisong atum aduya hoy kachileng dampen kachipang taxi cherai kom nangji aron ingthundun si Longri krehini sarhabi amei pen Karbi ser hong thom amei atum pen aduya hoyalong long ekisomajai mek dengponpo lasi solang do arat do anta kachirap kachitu dunji aphan Longri krehini sarhabi amei phu mensing teron kongchun bang henari ingleng rapchun bang duniram ingti Rajiv Kathar Longri asar seng teron bidisar lapente rupsing timong ronga saratum pherangkia mai pen chuning ripon Pini penap jot kali Karbi anglong Meghalaya ahoy pustamin tum somdamalo batuning bangke botungoji pustamin somdamalo
Asi pini bangke gulaghat border long si somdami po lapen haradak Karbi Anglong angkang arat tu ada tum hancu ni rinil tum labang so amai pen pini pacini pon halo nang letum labang so nil tum tarik trok sialong labang so long ige somlong katu kawe Karbi Anglong arat ke doa letum sami nang cerap kacitu pen alda alira cam nang ipidin man sinil tum pini labang so arni ladak nil tum pini tarik ke thomari nil tum hancu ni ripon lo dasi Karbi Anglong angkang is west ladak litum dhorom chipu pepin penitum Karbi akhai isiwet labang soa hoy adui ke thir nei lapen banga khay panilitum eken sita pekpom pepu bang konsela sorsa min yebo lase nilitum samela Karbi longri kreni lapen serong thomtum samilitum Karbi a hoy adui bang ke Karbi ang long le adui hoy bang ke kirtlong ni pusintum labang so along elong chong ke somdam lase Karbi ang long arat doan tum samit labang so tarik trok pen trok siar ni bangke unan pen alira cham nang chipi pen cerap cetu din masinal tumhan arkoi tarik trok pen troksi Karbi Anglong la pen gulaghat ahoy long nilitum long rikrini sara biamai la pen ke Karbi serhong thom Karbi richo phan chang pon po ase hala bangso dimolong nilitum long e long chong edamji asipini kat news pacithang abang kubang pitum phan nang pacini dunno Hello, aku rengbong hom waisong je sayu kapithi itum ahoy adui kajupuri mate hotpot itum kajepla laso hoy nil tum aprang pen puri wangbom lake Karbi Anglong itum district long le aprang pen ta itum laso asai kedu lasilil tum longri kehini sarabia me serong thom richo hukum pen nilitum chuning sita buthunga jita ilo lapen lahorian long elo non dudu koloni laso long le long nilitum idam paprang lo lasi haladak nilitum pukang katowe phanda long long chong nilitum pu idam chokole hako aron pen porom puthi pen situm long le eji laso long ki ia long kadok kawe tum la long pahino de jipansi pachini lo long kapahino pulonte lahorian long ta kumane nang bai pi philo seta piniarni alang litum la ronde pen long le kachirai tum bange pini arni council pen government pe beksona bange gil tum hin pen la ta churulo la sinon ke wangi tarik soksiarni la kohora long Golagat district la pen Karbi Anglong district a hoyalong dia tum long ki ji la so porom puthi pen la siladak itum long munon pi pusame Karbi akhe itum anu se itum mo ahoya dui sogajpuri sike joy ke apan diltum la sunon gwangi tarik tropen troksiarni diltum madak po asuki ia long bangke kadok we aratum nilid nihang chorso chorkom gdo Karbi tumanta nang cerap itu mate nang dun dekhe tum sta na mena dhorom amen pen haina hang pisi dia tuman sela so me kapi chuni apan nang cerap itu dun po pusi dia tum chuni ni lo non malam super fan bir tamong ton pansina non la dipu hi thiang kang alo penang an la otu wek bang atum overload mate akili ke thapon labang sobang theklong sila sinili padui phanta auto driver pan chenglok lapen auto hempu pan chenglok lapen kachi thap padu di phanta asinili labang la so puthan ili kat kachuni gang tung la hanlo kadu phanta ni isi kachuni gang tung bang do la si penang an atum bang ni tum ke theklong mate kachini do akimia driver asanta do la si hala tum bang ta pinela kachi thap anam
abat kien la person alam thi ta pena nang ke klang do la si nili ke chuni gang tung bang la han lo driver atum ta la bang ke un an bang ke government ban ji tun itum phan na ke pi la so order ado la si hala so order ateng ba si nili en chot nang hi pu si nili ke chuni gang tung la lo ধৰক সেই অটোখনত আমাৰ যিজন 3জন পেচেঞ্জাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অভাৰলোড মানে তেওঁলোকে ল'বলগীয়া লৈ আছে আমাৰ অটো এছ'চিয়েশ্যনৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন সেই অভাৰলোড নলয় 3জন পেচেঞ্জাৰ তেওঁলোকে লয় আৰু ধৰক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো ভাড়াটো আমাৰ অটো এছ'চিয়েশ্যনে এখন মানে ভাড়া লিষ্ট বনাই দিছে এই ভাড়ামতেও তেওঁলোকক ভাড়াটো দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে আমাৰো কিছু দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইখিনি কিছুমান ড্ৰাইভাৰে মানে ভাড়াটো মানে অলপ বেছিকৈ কিছুমান জেগাত লৈছে এই যে তেওঁলোকে সেইখিনিকো আমি ড্ৰাইভাৰসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰ মালিকসকলকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভাড়াটো তেওঁলোকে বেছিকৈ নলয় আৰু এই অভাৰলোডটো নলয় Kardom non piningkan Karbi ningkan he ki judlo ar koi sogroy sila sor koi sogroy longbang ritum la rongker ke claim nei ke lake ripi rongker lapen hawa rongker lapen thana rongker lakadu ka weke lake kam claim dawa panci rongker dipon lo la sila bang sorongker ki me punje pan kadu ka we nilihin pen nilike KCA mate Karbi krusar Ciru mamai amai fupen kadu kawe phanta curu pila athe kadu kawe kurusar dum phanta chuningri lo bangso ase karkli ponjila rongker ta me et me sen pen karkli pon pen anso se chokhi chokhan ke claim ke dam imiji aphan Karbia khailo itum non het pen kali inthe ke plang pen Karbi ke plang pen si bangso jutang jubat itum kirim lo la se kadu kawe phanta la Karbi karkli rongker karkli kaduk kawe Karbi long pen tanah tumhan an sita me ningak long pen curulo lasi me et pen mesen pen karkli kontek ya phan sini kaduk kawe kurusar kontak curulo kaduk. Why is it so hard to find sunglasses in frame and fit me wrong? Where can I find my perfect fit? Have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangti non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak humre ignot. An sose kachini jiapan la abel kipia number along humre iktame. Dihinamo pit puthot birtalong wang thiglo. Kedamtang MLA Kilig Ahut Dr. Numol Mumin Alam Chakating Pen Non Papling Jiapan Derdelu Puajok Raratum Aning Karong Pen Dr. Numol Mumin Apan Kachuru Duarbugari MSC Constituency Ki Parlo Krem Kruarong Lapen Rong Hana Rong Rarapan MLA Scheme Pen Kilometers Po Apan Black Topping a Tower Nang Senson Elo Pu Arjulong Si Nilituma Perang Ki Rangsina Pepen Humri Damlo Kahomri damahut nang kithanduna tengke rongi han pen jengsi bagori anat ansi towar papleng ji pusi hada arara tumpen nang thandun lasi towar nang sanson edlo towar nang levek pu arjulong ring tisi hawar arara tumke aninga ronglo lapen bogajan LA IMLA Dr. Numol Mumin aphan ke churopajir lapen towar nang kele along rihingame ki junalang Iskul hehui antame nang ban pitu popusi pherangke karjo hut tuning ripen ning chepat hepon Adun thu karjo hut nang ke thandun ke bangsuarong school ka be joksi
Delhi ason anat asrama long antame bangarum dosi Charlie Dunang loputa ningduk nang chipaklang run. सबसे पहले तो मैं मोमिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम भी यहाँ इसके लिए इंतजार कर रहे इतना साल से कि यहाँ 5 किलोमीटर सड़क बनाएगा क्योंकि हमारे गांव में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी हम भी इतने खुशी हो रहे हैं कि डॉक्टर मोमिन हमारे लिए सड़क बना रहे 5 किलोमीटर, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम भी दिल्ली जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो मैं इसके लिए मोमिन जी के लिए गाँव वाले बता रहा था कि यहाँ मतलब सड़क बनाएगा, तो इसलिए मैं दिल्ली से यहाँ तक इतनी दूर के लिए देखने आया है, इसलिए मैं बहुत से खुश हूँ इसके लिए। मैं बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्यांती है। होने की वजह से मैं भी यहाँ से अपना गांव को छोड़ करके अपने ग्रामीण क्षेत्र को दूर छोड़ करके मुझे भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना पड़ा। इसी विकास नहीं होने की वजह से, इसी उपलब्धियाँ नहीं होने की वजह से हमें भी इतने दूर अपने गांव अपनी ज़मीन को छोड़ करके जाना पड़ा। वहाँ पे अनाथ आश्रम है वो भी इसी वजह से। तो अगर यहाँ पर अगर इसी विकास को अगर लाया जाता है तो हमारे लिए अभी मैं तो अकेला हूँ, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको भी ताकि इस मतलब कि फल मिल सके, यही मेरा अनुरोध है। गांव के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमारे लिए एक बच्चों को मतलब कि शिक्षा फैसिलिटीज़ देने के लिए हम और से अनुरोध करना चाहेंगे ताकि आगे और बढ़ाए इन चीज़ों को विकास करें। हमें भी और खुशी मिलेंगी डॉक्टर मोमिन जी को, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। जितना मतलब जल्दी हो सके, अगर हो सके तो, ताकि हम जो जितने Dipuolong oto ke vegetum ke hot tanga tengpen anam ke NG lapen bange thoman si ke thap ponchorji aphan difu oto Rexo Association samaipu Sona Singh Tokbi dun maipu Niranjan Gogoi chunbang Western Tiso lapen rap pon chunbang biju timong tumpen kapachini ponalam the arju pon iksina Kardom nili dipu oto ison amaipu lo non 2022 so ningkan kimi kardom kaduk kayu hantan nili abang so card news kelang korte ingjir lapan kadue karbiang lo arab hantani kardom pajir lo kardom la sinili la bihekoi kipu dangkang tung la helo la dipu hiti angkang lo non ekedin model lo non penang an la so ang bong lom overload abang akili ong tupik asang sinili tek ilong la si labang ke nili ka chuni riang tung bang association pen ka chuni riang tung bang la helo labang so overload abang ke un an bang ke pon pe de fasinili hin pen chuni lo athela dak overload ke pon pen kopile itu ali ke long la pen kopila kalukson halabang so alam the itum chithan pon sena lasi overload ke pon bang kalukson bang la hen lo je overload jong si pon lo bang te ladak number 1 bang ke itum government pen jitu laso insurance along le chithan nam sena insurance long tame first party long mote ladak bang ke government pen jitu itum hana ke pikidu lasi hada bang ke first party bang ke la hen lo je एक नंबर बांके गाड़ी फंडा कवर पनपो लापेन पैसेंजर बांगे थों कवर पनपो लापेन ड्राइवर फन कवर पो लासी हाला दागियों सी लासो ऑटो अलुसी बांगफो बांग ट्रक सी दो कोक लो बांगते बिनी लासो ऑटो सी एक्सीडेंट दे लोपते गवर्नमेंट हिन में कॉम्पेंसेशन संता लॉन्ग पन पेदाजी लासी हाला बांग अकलुक्सन थे एक पिक लासी नीली का दो हंता कचिरी मेगजी लापेन ऑटो बेग बांग हंता कचुनी रंग तुंग लाहलो लाबांग सो ओवरलोड बांके उन अन बांके बोन पोनांग पो पसी नीली का चुनी पन कांग तुंग लापेन isi rada phanta lapen driver phanta lapen kadu hanten isi ka chuni kang tung bang do lasi penang an atum bang ni tum ke theglong mate ka chini do akimia driver asanta do lasi hala tum bang ta pinela ka chi thab anam abat ki en la boson alam thi ta penang nang klang do lasi nili ka chuni kang tung bang la halo driver atum ta la bang ke un an bang ke government ban jitun itum phan ke pi la so order ado lasi hala so order ateng pa sinili en chot nang hi pu sinili ka chuni kang tung la lo lapen atum kadu phanta labangun an peke ning chibi bonangji jongsi la soba aputha jongsi munang tum pen jongsi mani jongsi pini adhora do kok pulang ta complain do kok lo pete nitum ahin meta na kang side do kok ji lapen police tum ta la soba ke consider ave lapen hada ba ke mokes do kok ta nitum han thang ta adai ta nang pilong le pasini li nang tum han chuni kang tung la halo নাম নিৰঞ্জন গগৈ মই ডিপুগত শিক্ষকৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট মই পোন প্ৰথমে সকলো ডিপুৰ মানে জনসাধাৰণক মোৰ আৰু প্লাছ আমাৰ অটো ড্ৰাইভাৰ মালিকসকলক মোৰ নতুন বছৰৰ দেৰিকৈ হ'লেও তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বৰ্তমান আজি আমাৰ এটা আমি অটো ষ্টেচনৰ পৰা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মানে
ধৰক সেই অটোখনত আমাৰ যিজন 3জন পেচেঞ্জাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অভাৰলোড মানে তেওঁলোকে ল'বলগীয়া লৈ আছে আমাৰ অটো ষ্টেচনৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন সেই অভাৰলোড নলয় 3জন পেচেঞ্জাৰ তেওঁলোকে লয় আৰু সেইটোৱে ক'বলৈ আমি এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ আৰু যদি তেওঁলোকে সেইটো যদি আমাৰ এইটো যিটো মানে তেওঁলোকে যদি বেছিকৈ যদি অভাৰলোড লয় আমাৰ যদি তেওঁলোকে চকুত যদি পৰে তেওঁলোকে আইনমতে আমাৰ অটো ষ্টেচনৰ হেৰিৰ পৰা তেওঁলোকে দণ্ডনীয় হ'ব আৰু আমাৰ ষ্টেচনৰ যিটো ৰুল আছে সেই নিয়মমতে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়া হ'ব সেইকাৰণে আমি ডিপুৰ অটো ষ্টেচনৰ পৰা ডিপুৰ জনসাধাৰণকো আমি জনাবলৈ যাওঁ যে তেওঁলোকে অভাৰলোড যে যাবলৈ তেওঁলোকে অটোখনত মানে ড্ৰাইভাৰকো মানে বাই ফ'ৰ্চ নকৰে জোৰ নকৰে আৰু হেৰি কিবা যিটো আমাৰ ধৰক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো ভাড়াটো আমাৰ অটো ষ্টেচনে এখন মানে ভাড়া লিষ্ট বনাই দিছে এই ভাড়ামতেও তেওঁলোকক ভাড়াটো দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে আমাৰো কিছু দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইখিনি কিছুমান ড্ৰাইভাৰে মানে ভাড়াটো মানে অলপ বেছিকৈ কিছুমান জেগাত লৈছে এই যে তেওঁলোকে সেইখিনিকো আমি ড্ৰাইভাৰসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ ড্ৰাইভাৰ মালিকসকলকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভাড়াটো তেওঁলোকে বেছিকৈ নলয় আৰু এই অভাৰলোডটো নলয় Tangte pinia birta gela pansi kang ton iglo do me thak mi kurwang thu